La ikona a police ya the president Benny Mayengani. So landelenga ono landa mina ena wena utirha mina ayanga khomoga lawa ile ka president Benny Mayengani leyi yindlu yin'wana ya tiyindlu leti kalaka ka Gaza kahle kahle la hi le museum aka hari ka president Mayengani eka hina. So I fambeni ya vona 40 room ya Benny Mayengani. N'wina va timbilu to biha I mean like timenemene na vana va loyi swisiseni ku loyi ka ro xikombo lo fika na n'we mingo wa ya ka Benny imenemene na Mr Post I wa mina lo suka lani ya ka Ngove a ntirhi swo sweswo. La ile xitupini xa mavhilo ile xitupini xa mikiringi la mikiringi pa kwala a hi fambeni ya mikomba 40 room ni kha ni khwitisa sweswi a ni mi ri nenge lowu njenje wena wo phila no nenge wo khwita milenge ya hambana lowu nenge luwa wukulu a hi wona lowa 350. So a yi koloti a yi tole tata tibangi yi kombana number plate. So ni zama ku oh mbona kuniboneni okay president ndawutini nile ku ndawutini ka president ndawutini la kona aka 40 room leyi na ku na navigate ku ya kitchen awu huma ku ya xitangeni ku na xitanga la u fanele ku kuma navigation yo ya kitchen a va men president wa amkela no kumwe mga hlupheki ku ya Rivonia Rivonia bari ku ta ku na Rivonia room lo va 20 kumwe mga hlupheki ni kombela ku va ta va hi vona president la ku mi komba lo mi nga ta fika adikulu siluva jika le mahlweni famba na president jika le mahlweni. Don't take it from behind. I need to commission Mirin Kalaga. Bedroom Rivonia. Kuna rumula ya special kuna rumu ingataba no producer kwa ni kama kula tamjela swali bedroom Kalaga Rivonia amranzi wala tiso na isa mjela swali le yindu yin'wana tinde tikulu kashika alipoku aisho alihara na hala nguna ka ba commenta mi kula ba na office la ngata bela ko ile so matana sio le ya yindu le inspire na ina matso mile kuloye ni data mahala president akanti yindlu ke nguna munga donda to enda leti ani mi dondini mile kulungise ka swilungu na kwa kulomu ti mistress akanti yindlu le yin'wana ya tiyindlu leti hi nga ta ti hlambanyisa mara this is a standard loko ku ri ka A yine u fanekele swi tiva ku standard se xi setiwile timenemene ta mina valala vana va loyi na hinkwenu na welcome nyamutlha aka muranga phanda live ni ri na paparulani rumba hi nyikini ya Rivonia yikulu a vulavuli give paparulani mina lexi nga ta mi byela ka Gaza sikani mavondo vana va loyi na ngoma ya vula munhu wa ntima yina mona a mi twi byela vutomini ku lava ka yini mani hlupheka wa hlekelela humelela a mi swi lavi kahle kahle vanhu va tima xikwembu tatana katekisa vanala vanhu va mina wansati na vanhu va ta ku aphambeni hi leswo xikwembu tatana katekisa ka vana lava mina Timeka xikwembu tatana katekisa vana lava mina wansati na vanhu rhandza ku aphambeni Mikisa, mina baloyi mese baloyi. Ani Rivonia. Ani ngani Rivonia
kokwana wa mina a nga bebula mali a ku n'wana wun'wana a nga na ri bebule nhlupekweni sweswi tsongo u nga naso byela swona papara ni mina hi leswo magasa maha to tsaka se lexi nga kona mesebarini ni ta byela lexi papara ni mina mi khalanga n'wina hi leswo madala n'wina mi hanya a titshaveni hi n'wina lexi a ka yi dlaya lexi makowa n'wina mi xi voni ni musa ani laya beteni misekhalanga mi yo rivala n'wina hi n'wini va tlhemfona musa muku dali mfuwo wethu laya u le ku hlupheni ka vana va So guys, president nyamutlha lawani ku vula ntiyiso mi must ku munhu wa ntiyiso va swi tiva vanhu vo tala mina ni dume hi ntiyiso ni lava ku ta vula ntiyiso n'wana a swi tiva ku hina hi rhandza tinqambi hi rhandza tinqambi swo tala hi rhandza tinqambi swo tala ni kombe ku loko mi zonda Benny Mayengani mi fambeke na yindlu muku hina hi zonda Benny Mayengani lowa yindlu yo ka yi nga phikizani soni ya munhu a swi ta saseka ngopfu sweswo because we tend to go hi zonda munhu hi nga hlani leswanga na swona yes mi dyondza xikolo mara hi kombela movha yi tlela henhla movha yi tlela henhla getisi a ni tsundzuki na mikaya kahatala movha hambi yo wa movha ya tlela henhla timovha hi letiwana parking ya timovha mi dyondzile mina yini mina switifiketi swo tshama hansi ka matirasi a mina jumu we na ku swi khova mese khalanga ka swi vutomi lebyi ku endleka yini mara hayi mara khalanga ku endleka yini mara so na continue Gimeka Scott namuntlha ta va ka hlangana ka Sigasa Monday hosted by Lekker Stylist ni ta va ni ri kona papa ri ta va ri kona hi ta va Alphams ku nga ri va Alphams kwihi hi laha ku ri na shutdown leyi endla Benny Mayengani aka Triple T birthday celebration hi ta va ri kona nyamuntlha Palm Sashawela a hlanganeni ka Sigasa Monday president va ta va nga ri kona a ni ma swi tiva ku ku na ti-quality leyi i gushi so tshikani hina va ti-all star jika laya gushi na nkarhi wa yona a hi hlanganeni kona nyamuntlha mi nga rivali khalanga lexi ni nga ku xi vula mina hi mina ti vula n'wachaku le ni kula nhluphekwini swi nga ku tele bijana bijana u nge dlayi kokwana wa mina hayi ni na yena vola ku hanyeni ka life u le ku ni voneni hi yena a nga bakanya swilo hinkwaswo ku hayi na ku u fika laha hi leswo madala kahle kahle paparha le mina leswi nga kona vanhu va ka Gaza tshikalubalolungeka ku hayileswi u ya sondha munhu u hola mali muni ku sondha munhu vanhu vo tala va na riveko rin'wana ku ri ku mhaka u bese khalanga a va ta hola ku tlula na president va ri mani Ramaphosa hi leswo ni ku David Ramaphosa hi leswo vana lava mina wa side na vanhu rhandzaka phambeni papara le mina ni nge ngheni rifoniya ti vula n'wachaku mina jaha ra ka mina ni gemeti vulavula ti-fans ta mina ni kombela ti-fans ta mina ti-fans ta mina ti mi rhandza ngopfu ti-followers ta mina ma swi tiva na hlawula mbala vulavula ti-fans ta mina hi le president ni mi tiseli yona live vaseketeri va paparulani na Philani phanga vanhu vakacherini ni kese ku vakacheriwa muti wo rhandza hi vanhu hi leswo ni kese ku vakacheriwa yindlu leyi yi vakacheriwa hi vanhu vo tala no sungula ku vona yindlu yi vakacheriwa I'm sure namuntlha maybe movha wo ma-30 something mi nghenele ku vakaxa vanhu vo tala na khensa i nkateko ku rhandziwa hi vanhu na ku va u endla xilo swa kahle Gimeka baloyi hi kona hi akali hi teke xiyin'we baloyi hi xidlaya emesteki leyi hi valwa na magistrate sweswi nga sala va khalanga a swi dlayi leswiya hi hanya na vona vanhu lava mina one side lava ni rhandzaka phambeni paparila ni mina khalangewe mara u hlangana na nkawa na mfena ndlele na michayisi va ka hina vanhu I'm rather swinene, followers, Philani mina,
ni kwala ka mrangaphandla ni ta mi tisela swa quality ni nge mi robi ma swi tiva na n'wina a ni nge mi dyisi mahlahla hlayisekani kwenu ku hambana kwenu kwa mi nga kona mi vangani na futhi wo ni rhanga ni komba yindlu before ni komba mangani se hi le ka 1000 hi le ka 1000 yindlu leyi voniwa hi vanhu vo tala guys yindlu leyiwani laha ni nge tshuneli a ku sevekeliwa xilo lexiya xa hina vayeni va xi vitanaka ni ta xi vitana kambe lexi ho la le ka balcony hi laha hi nga ta tshama ka switulu leswiyani laha ku ri na phulu lahawani hi le andlwini liya yo hambi u ya pulukwana timovha ti tlela garachi leyi a hi garachi laha hi le garachi se la Mr. Khalanga Mr. Khalanga tsona mina Mr. Khalanga mi fane mi sefela la manda hina vona ku mabohlela hi tawa hina ku mabohlela hela ku wa mina ku me barani ungeni hasa la ta WhatsApp sivona Mr. Khalanga ke mabohlela hi to ni heli santu ku tinga la mo fe ki ku parla ni mi kule ku tsakiseni hi le ka muranga phanda ya vayeni va tele loko president va vulavula hi vuyeni hi laha vayeni ma va vona va tele i vayeni lava ma vonaku laha i vayeni lava hinkwavo i vayeni timovha ntsene hi ti voneni ka yindlu leyi ti voneni ka yindlu Mr. Khalanga na loko ku khendla a swi lavi wona vanhu va ka Gaza a swi fani na loyi a yaku a Rivonia a ya khendlela ku la ku duma va vona ni mina a hi tali hi munhu wo la ku khendlela ku duma hi TikTok or Facebook ya na va komba yindlu na va komba yindlu a yindlu yikulu leyi yindlu yikulu leyi a vayeni va tele vayeni movha mani nga yi timanga mara swo fa yi na full tank a yi nga timiwangi yi na full tank yi na full tank ya 1200 so ya la ka hala ku tlhandlekiwa la ka hala ku tlhandlekiwa la ka hala va ku tlhandlekiwa la ya hehla la i triple muslim le ka pole la hi nghena hi kona vanhu va tsakini vanhu hi leti timovha ta joni leti kwatu leti i timovha ta joni letiwani kwatu rhanga mi paka yona laha tlhelo mi ta kota ku huma kahle yi le ku dumeni mo nge mi paka laha tlhelo hayi ndle yikulu lani hi le makumu lani hi le makumu la hi le makumu ma ku vona mos view hi le makumu yi le ku tirhiweni on under construction ya hi swona sweswo kule ku tirhiweni mina va swi tiva ku ni mi dyisi mahlahla ni mi tisela contact ni kha ni khwitisa sweswi ni chingeliwa hi munhu wo hola 350 hloniphani milenge mani heyi hloniphani milenge heyi a va hloniphi milenge murangaphandla milenge yi hambana mani loko mali leyi yi huma ni na birthday celebration leyi nga ta celebrate was special la ka murangaphandla nda tshama ni featurini kule vulandi heli a live ya mina yi rhandza hi vanhu so guys yindlu mi vonini a na mi go edita yindlu leyi yi fiki yi huma last week hi ti vonini ti-comment ta vana valo edita i photoshop hi la ku mi komba photoshop nyamutlha scotch ni manager ni scotch ni manager nina xilondza mbilwini Mr. Khalanga hi ngoma yo huma kwala no mbona se na problem ya produce va isala va tonga ni nge xaveli munhu na talenta mina va tele vanhu va kota ku tirha se vanhu va ka Gaza ni kombela va ri mani mi fana mi zaliwa va ri slika i nga ku dama ni kota ku chaya a ni chuwangi mina hi humesa marito ni kombela slika kwala moyeni a vuya ka mina namuntlha a ni hlamula na ku tirha na yena ni saku munhu wo twa hi munhu un'wani ku ri yena milungu hayi
Okay. Mengutweni va ri Slicker a fonele Papa Rulani a ni swi tiva la ku bula yini va ta bula. So yes. Say yeah. Twananani Papa Rulani. Matlhari hansi n'wana umtukulu wa n'wachava. Guys la ka tsakisa lawani. La ka tsakisa yindlu leyiwani yi tshame kusuhi na patro ya Joni. A wu nge yi dodge leyi hambi vona ku ndle a yi na sinyo nga yi fanela. So guys hi swo sweswo ni tsakini swinene ku va mi nghenini mi ri ma 1000 na xiluva phela ni sungule ku cina na mina ni n'wi yisa na le Durban. Ya xiluva Papa Rulani mi ta n'wi yisa ku ri ni le Durban a cina kona. u tshame eDurban wa nga vuli. I tshama huma ka newspaper liya yele ni ya Mozambique wa vhiki leri taka. ya wa nga vuli xiluva ku tshama u ya cina Durban wena. Xiluva tshame ya cina Durban wena. va cina ngopfu na mina from 22. U cina Durban. Yo khale ka ri karhata. Swi takinyana. Oh xikuru Guys hina ti-president haleni. So Benny we love you. Oh Benny we love you. Yeah, la mi twa maka Benny we love you. We love you. We love you. Yeah guys, vumenemene lebyi bya n'wina byo mi tlaga titlambi i Chiefs na Pirates swa n'wina. La hi le ka murangaphandle na to nghena la. A na ku na nga ta byela ku wena a wu fanekele u nga endli sweswo njhani na loko ni suka la no langa ku ni ya ka Ngove ka Mr Post ni ya ka Mr Post fika ni tshama ni tsaka ni endleriwa tihlampfi. Why ni rhandza tintlambi me ni manager Papa Rulani, manager Mthimbani, ni manager MK a ni telanga ku divide Xitsonga me tile ku hi hlangana hi tsaka. This is the unity leyi fanekele ku hi va hi practice aka Gaza. Leswo tala swa vumenemene bya n'wina swi ta na rizondo na vuloyi na ku mani loko a va na yini mi jeleza tshikani vuloyi mi nga ti hotspot ka swo mi nga swi tivi. Laha ni le ka President Mayengani hi wun'wana wa swiyimbeleri swa ndhuma eka vunanga bya Xitsonga ni kona nyamutlha na loko suka laha ni nga ka ntlambi yin'wani ku ntlambi leyi kumana leyi a swi tirhi a hi rhandzaneni hi ri Matsonga Machangani. Loko vunanga byi phameliwa ka byi suka laha byi tisiwa ka n'wina mi tsaka mi endla ti-bookings and everything. Like I'm so proud to be here just because of Benny Mayengani gave me an opportunity ya ku ni kombiwa yindlu ni kombiwe ti-room leti nga laha ku ya kitchen laha ku tirha Navigata u yi kitchen straight laha. So hi swo sweswo ni nga ta mi byela swona ku ri ni tsakini hemfo tshuna yale u yi voneni yindlu musi yo leyi a ni hi le ka yo sweswiwani yi njhani a emakile na hambi va loyi wo vulavula damani a va tshiki jealous damani u makile a ngo yivela munhu a ngo famba a ba tibenge i ku rhandza ka Xikwembu ku vula ka Papa Rulani i ku rhandza ka Xikwembu hi leswo madala Mr Khalanga wena scotch va ri u nga ku yini hayi byela vayingiseri lava na nguse wena va ri mitirheleni ni beliwa mavoko yes hi leswo loko u ndla leswinene a vuton'wini va ri swilo swa kahle dani ku duma hi swi swo huma ndleleni a va hakeli leswiya swi kahle ngopfu namuntlha Papa Rulani hi mina vanhu va le ku tsakeni ka Gaza ti-fans ta wena ta kwata nkarhi wun'wana loko u faneke u ya performa i fika veka location ku u ta va u ri kwini yi suka yi nga ha kumeki vanghana vona va fika va vanghana vo tala va timovha va ku teka va famba. So u nga va byela yini vaseketeri va wena lavayani va twa ku nga ku maybe swin'wana a wu swi endlisi swona because last time va byele ku ri va ku rivalela a wu nge he endli swo fana leswiya. So ni kombe ku va byela va ku langutisini sweswi va ri 1000 tifan ta mina loko ni va ni ndli xihoxo ni khomeleni sorry Papa Rulani mina ma to tsaka ka Gaza ni kona tikhwinti ta tsemeka hi vito ra Yesu vala lava mina one side lava ni rhandzaku a phambili a vuton'wini i nge rhandzi hi vanhu hinkwavo u nge zondi hi vanhu hinkwavo hi leswo ku na lava ni tsakelaka too much un'wana wa swi lava no tshikana na wena a vuya ka Papa Rulani mina hi leswo ka Gaza tifan ta mina a hi tsakeli ni ta mi tsakisa Xikwembu tatana katekisa vana lava mina one side lava ni rhandzaku a phambili hi leswo madala mi n'wi tivi Papa Rulani u ri kombela ku rivaleliwa ka hinkwaswo sweswiya swa ku va a famba ya hala se sweswiwani plani ku ya ka doctor ni ya n'wi endla operation va n'wi vekela tracker a ni nge he hlupheki u ta va ri na hi tracking device on his stomach loko ni n'wi lava I'll open my phone ni swi tiva ku Papa Rulani u le nhoveni Papa Rulani u le toilet Papa
papa ri lani le khixini papa ri lani le ka kovani papa ri lani le makhwayeni papa ri lani le ku joleni and then ho nga ta kha jola papa ri lani ri wa ka minga ni ta va kha ni ku vona ka tracker liya n'wina vanhwanyani va ka minga na va ka makuleke loko mi n'wi vona mi valanga mi tsutsuma itreke na camera hi leswo i ta va kha ni vona la ni nga ta va nga bodlela kona bodlela so guys, thank you so much for viewing ne. Thank you so much. Namrandza swinene. Khanyisa Bangwani xiku n'wina mi ni borhela ku pfa mi lahleka. Okay, va nge lahleki sweswani like ta operator ha ri kwala aka President Benny Mayengani. Thank you guys for watching. Thank you for your love ne. Mi ri kombeni round ni ri vonini. Ikoni mtsakini na me ntsakini. So yeah va ri le xawela la nga kona hi ku tivi kahle but then hi looks na patrol a Joni. So namuntlha a hlanganeni ka xigasa Monday. Papa ri lani ta va a ri Soweto a Palms. U ta va ri xawela papa ri lani a Soweto a Palms a hlanganeni kona na manager Philani ta va ri kona Xiluva ta va ri kona Lekker stylist the host vo twanano nano photography ta va kha hi shoota swinepe hi ta va kha ri tsakanya mutla a hlanganeni kona xikwembu xi mi katekisa hinkwenu na mi rhandza swinene Philani mina I'll bring you the contact. I know there's questions why Philani this why Philani that mi nge swi twisisi mina I love the guy and I want to make sure I keep his relevancy. I love the guy to a point ya ku ri ta n'wi lunghisa la ku lunghiseka kona mara mina ni kombela na n'wina mi nga na ti-inputs bring those inputs hi endla ku cinca xigazeni hi tsaka n'wina va timbilu to biha ti ta xanisa n'wina because President Benny Mayengani za vulavula ku vana va valoyi a ku ri ho swi vona leswi swi tela ka Facebook i vuloyi so please swa vana va valoyi swa hanya risimu ra vana va valoyi loko ni suka laha na mi tlangela ro sweswi vana va valoyi mi na probleme hungutani timbilu ta n'wi i nkarhi wa xikwembu lo fika lowa laha ku na la nga ta swi cinca loko xikwembu xi ku yes President Mayengani a ve se tshama va huma alayinini i Cristiano Ronaldo sweswo ni swi vulini na mokwata swi rikhodeni President Benny Mayengani i CR7 mi twini a ni nge hi la ku ta tenga sweswo tanana vatlangi va n'wina mfika va tshama vito I'm done because hi ku ya hi mina the reason why ni compare CR7 He's been dominating, changing producers. He's been having those hits, changing locations, changing collaborations. He's been here and there and there. And now, come to the manager Benny Mayengani. I'm manager quality. Watch out for the announcement. Benny Mayengani is on my management. Kelani mina anchuang. Ni underestimate when I'm the right. I'm thankful. And I thank the grace of Almighty. Thank you guys for watching. Na kensa swinene, hlayisekani, inkomo, philani mina, tada na mrhandza swinene.